Is-sorsi f'dan il-Partit Laburista li qed jikxfu dak li qed jiġri wara l-kwinti ikkonfermaw li l-Viċi Prim Ministru u deputat mexxej tal-Partit Laburista Chris Fearn qed jiġi mċaħħad milli jipparteċipa fil-programm Lead li tmexxi Miriam Dalli. Il-Gazzetta Il-Mument illum żvelat li waħda min-nisa li tkellmu mal-Gazzetta żvelat kif dan il-programm Lead mhux xejn ħlief farsa u degradazzjoni tal-mara. Ikkonfermat li persuni qrib Chris Fearn għalula li l-Viċi Prim Ministru talab b'mod informali li jindirizza waħda mis-sezzjoni tal-programm Lead iżda din it-talba ġiet miċħuda. Sadattant it-tmexxija tal-Partit Laburista b'mod partikolari dawk direttament involuti fil-programm Lead kif ukoll dawk madwar l-Europarlamentari Laburista Miriam Dalli jinsabu serjament inkwetati dwar il-leakages interni direttament lil-Mument u fil-fatt jinsabu f'kaċċa diskreta biex jippruvaw jaqbdu l-żewġ parteċipanti li fil-ġimgħat tkellmu u żvelaw fatti xokkanti dwar dan il-programm. Matul il-ġimgħa li għaddiet sar eżerċizzju biex jiġu identifikati t-tfajliet li appoġġjaw lil Chris Fearn kemm fl-elezzjoni kif ukoll għall-ħatra tal-deputat mexxej. Jidher li qed iwaħħlu f'dawn in-nisa li qed jikxfu dettalji sensittivi. Il-parteċipanti mhux biss qed ikunu mwissija biex ma jitkellmux ma' ġurnalisti tal-Partit Nazzjonalista u anke tal-medja indipendenti iżda ngħidilhom ukoll li kemm il-darba dawn isibu lil xi midja tistennihom jew lil xi ġurnalisti jistaqsihom dwar il-programm Lead ma jwieġbu assolutament xejn u jinformaw mill-ewwel lid-diriġenti tal-programm.